yang tulira bahang pan kita yang ulang tunang dulang mati. Kalau tunta bang kalang ku ahok ulang tunang bang pan deto nanda si tunang bang tua tengki nong si bangka opus nong si ipijal si nong opus si dong nong tengki si kita nong si kita nong dia si dia nong kalau CM kayak lagi kumani permanen homu kali ini CM kayak lagi kardiang long atau nama council long chief executive member bersama tadi Angela chief executive member adim selagi tuliram long hang tuh ane kali mana kalang ini lah chief itu boy apa ya tuh nanti ubuki mana tuliram long hang pen si ubuki itu lagi mata damu itu si nalitung han isinapak lang po ni pudo social media long sa jaga thar pen non itum KCC long CM liram rong han tumong mong la re-election pi ko ku thai perang social media long chat ke dang son jong si re-election jong si abedet pulutan te la pele lang lak ko jong si re-election the kok pulutan te walam da lang ni de tapi kiri da the kok lo la pen re-election ko ku thai kire na na ko Pasal nari nak juga meda ni. Tapi aku itu masa aku limda lo lapen aku ni lang di kuat tengpen itu lang dulu lapen ada stok dak lom. tok dak Ani ada ni pulo non ke itu dak karbiang long motor mas council long ke state election commission dan sinang pang dak dia. La sida ka bangke state election commission tanang pang dakon epu hadak sarkaniya tengpen itu dak ahok ma kalima kalang ma pun itu dak labang so alam patini dia pan itu dak labang so kita long pur lo lapen eklong lo itu mangta di itu pura pelo mati lang rapelo mati nan to lo mati zoni di itu lang rapelo itu mati itu lang rapelo mati angke du teklo raposi la si re-election do ibu bangalang mati sini det lo non lai CM tuliram ro hang pan ke theng ulang tunong ta dulang mati ala tunta bang kalang ku ahok ulang tuhan bang pan det lo da si non la bang so teng penyong si bangka opus jong si ipijal si tung opus si dong ko tang ke si kan ada ko election yang duyo ke lo sini det lo la si election la bang ke do wek bu bang ke lage kau ini kelam lagi. Nasi lah masuk ke kiri sila tuh ke nanti setelah tinggi nangga ada mana lagi. Lalu kalik lah tak bola mabang jadi ahok lah pen minang ala din lo ngalang itu pantai gunung bom lo. Tim karbiang lo antum penting lo. La BJP arwari matum dah jadi claim tek dam tek claim tek dia tiga lalu re-election Jokok di walang dengan anu tapi dulu amat aku dah ciptek dah tek dia laben ki claim dia kam dame claim dam direct la sobang akicak nab doko akicak nab ke bang ke re-election ke dia ang ke ala sumpen sini dang lo ate aron ben si claim litu PPSLC tu man ke aron ben si claim laben aron itu litu mate tu ke nai lo mati pasti alang litu jong an ruling sarkar ke ongra Mane Arnam le nang suntuk kita ili tu madiat aron pan bang kenang akan pijet ke ke lasi nona poro bang ke ili sigat kita tu bang nang di wars tum pana bang kita me kadak minanga itu kadak kardiang ngolong long abang sia di wars ke ongge ta hai lapen angtam da domine he tapi especially la kardiang long ada pana bang kacuning digen tu bang ke lo non la jitu niki re-election mate kedam tang ke AC election na bangke ha state government pensi aron re pensi itu council long election nang padukro tami labang ke nang padukun ik boy fit tami nang padubor ide lo amat lake aron re lake nang claim un ik ka chesong bangke non de semet ke IPHLC tumsi tir ancho kasi laso isu bangke IPHLC tuma isu chot kali angkan piakar biara tuma isu posi non kibang nilangan ya bangke ili tum kaduga visitame la re-election ke nangji la ben aron ating si election nang conduct nang ko bangka din tame ninje tu nangji la ben